Lara ka bang kam siya ikisukurim bantray kaju ka brands. Hato ka mo kun raw konstituency kan siya ikisukurim banlong MLA banlong MDC. Patpad babayit. Ngajuang borbor. Pangawan siya kani ka partay. Omtang kumulambad ulambyang. Ngawan haringkat kasap kapong. Ngan numlet pai kumulambad ulambyang. Ngan let pai haringkat ki kibalangapen ka nakasap kapong kapabulay ulapen ko hanga. Larabiyong ka UDP, ka SSPDP, ka NPP, ka Congress, kini kiyatray lang. Ba't kini kilong kum kitu kiwa barit kibatod halaka lenti. Kitut tang siya kaway kaduryaw. Baka thong ka chungki kalong bet, taman pengam jalop tang ya kaway kaling, kata kalong ka VPP. Repay babayit. Menta kini ki party kiyatray lang. Baki kular siya upay ba, banwanra ya karoy kapar. Ka eleksyon sa district council kamday sa pangkaroy kapar. Pihapan sa utho bahaya kata. Ka district council kamday sa pangkaroy kapar. Henry kaday sa pangman penek pensa. Ya kariti ka dastur ka khandaw ka siap. Yo don. Bangatip rula don. Yo awan UMLA wong. Bola pimbut ya ka NPP ngin pindu ya kampenroy. Ngakwa banong bangakwa pintip. Bakaday ka hok jong pat ba. Baman la UMLA yo ka MLA scheme sisian sansnam. Arspa san paulak sisnam. Banyak ni ka scheme la dalong kat balong hapan pentray kambay akato ka constituency. Arspa san paulak. Pat babayit. Yo don depi kita ki baong. Menen don wirang ba betuk hanaya nga. Hapo mau persyong. Ubong ne. UMLA wong ba. Awat ngatip ka VPP ka NPP ka bajabo. Hanray nga habanlet lakalet na marjong upat ba. Kabamot. Balit join sa ka NPP na marjong pi. Day bapa mapi. Hato kata ka ni ka GC siya. Kabangakwa aban kili ka lang. Lada ka lang kumta kapaw na bapa upat ba. UMLA ban join sa ka NPP. Hato kata ka ni ka GC siya. Lada ka lang kumta ba ma papat ba abayit. Kabangakwa aban kili ka lang. Hato hampop. Unong to na unong pato na. Husyar, lasyayok hampop, unong pato, mansatay pop, kunta put kasabot kasakay. Penlay lumlaywa, kum kita gagay baro, kinumday banjalong. Kipad ba dyan ka mau karo constituency, kila kentad ya ka NPP, kila kentad ya ka UDP. Yo apiyong mga sutaw nang mga nangang, letpet mapi, hakibang maper. Lada kisya na ang bantray, kisikurim bantray, hakadyo ka branch. Lara ka bang kam siya ikisukurim bantray kaju ka brands. Hato ka mo kun raw constituency kan siya ikisukurim banlong MLA banlong MDC. Kapag babayit kata ka siyang hanga bat happy. Kata ka siyang hanga bat happy. Pag babayit lalapi ko banjit iginigiwi-giwi party lalapi ang ka Congress ka UDP ka community ter bot direct ba ka NPP. Namar ko mga ang kinyatray kumju.